C'est déjà très bien. C'est bien. C'est magnifique, hein? Nirangira ntabwo abantu batera nuko ntazaba nuko amaboko yanjye azaba atararushye none kuki tuzicaho buri gihe wowe surtout wowe uzi ukuntu umubiri wawe n'ubushyuhe bitabana neza kuko akunda ngo ubushyuhe bwisha abantu nawe usiko nuko mpari kugira ngo nkumwongeze wakwivugana mu mazi akonje Pourquoi tu peux voulais voir mon con? Je voudrais aller voir les bébés chèvres parce que je me rends une photo de celle qui porte un pyjama. Oh oui, donc je sais pas quoi. Je trouve vraiment pas ça normal. Non, c'est pour qu'elles C'était qu'une boîte. ariko no kwizo option zibaho urumva abantu mwana imbaraga byatari ariko umunsi umwe adesida kogosha umusatsi ari igitekerezo cye Moi je trouve que c'est bien, ça commence à sortir. Regarde les escaliers.
guys, so I didn't really get time to tell you guys what's happening. Weekend turned out to be a crazy weekend. So I'm waiting for Bay's performance, for him to come on stage. Bay is backstage getting ready, and I'm here supporting him as usual. So it's crazy. I hope it goes well, and I'm very excited for him as usual. So mube hano, mube hafi turebe ukuntu ibintu biza kurangira. Mfite amatsiko. Sinabonye umwanya wo kubereka ukuntu twaje twiruka, kuko dufite ubwoba bwo gutinda, but everything is fine. Amashusho nza kubereka ndaba nafilmishije telefone kuko ntabwo nemerewe gukoresha camera. It is what it is. Ariko turabana, reka turebe. Let's see how it turns out, guys. Wish him luck. Fingers crossed. Sur scène numéro 196, Monsieur Clément Irana. Woo! Présentation. Faire le tour sur votre droite, try to on the right. Vous pouvez les encourager. Right line 3 et 196, switch. One line 3, switch. Prends ton temps. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur. Bravo! Vous pouvez vous balader profitez-en après. Allez-y, allez-y, alors. Et on peut arriver. Allez Clément! Yes! Oh my God! What do you guys think? What did you guys think? I think he nailed it. I think he nailed it. And I'm up all the time. I'll never be perfect for you. No. Believe and pray, that's all I can. Crying for you, waiting for you to come set me free. Holy Spirit. Donc on l'applaudit bien fort, parce qu'en fait, s'il avait été seul, il aurait été premier. Il a préféré avoir la fortitude pour pouvoir le battre au quatrième, plutôt que d'être tout seul, donc bravo à lui. Félicitations, bravo. Il y a aujourd'hui 3 jours de cette catégorie, Open Lightweight, le numéro 196, 193, Stelian Kapensky. Voilà, il a voulu concourir avec d'autres gars, Clément suffisant. Et donc, aujourd'hui, Bravo Clément!
solide, Monsieur Clément Tirana. Bravo! Bravo Clément! Wouh! Merci Clément, je vais pas on se retrouve pour l'overall. He made it, he made it. He made it #1 in his category, and now he's gonna do overall category. So he's gonna stay around and compete with all categories together. So I'm so excited, so proud. Bravo Clément, c'est bien. Puis à Bordeaux. Souffle. Commune se tombe d'accord, et donc le vainqueur aujourd'hui sera le numéro. Le public, quel est votre numéro favori? 196. Le numéro donc 196, monsieur. Merci beaucoup Sébastien pour la facilité. Bravo Clément. Oui, avec le spécial pour ceux. La seule fois il est donné. La pause pour le photographe, le pied dans le carré. Merci beaucoup. Votre pause corrigée de face. Bravo. Bravo. Oh my God, this is a relief. Babe, je suis très fière de toi. Il est overall. He made it in his category and overall. He's calling his coach. Depuis ce qui vient de se passer, le vainqueur de toutes les catégories, je te dis. Ouais, je te jure, c'est un truc de fou. Ouais, là, c'est le truc de malade, là. Je te jure. Je suis fier de toi, mon gros. Oh la vache, on va au winner. Je suis fier de toi, mon gros. Ah là là là. Je vais sur ma chaise. Maintenant, attention, mon gros. Oui. Les choses sérieuses commencent après. Hein. Ouais. You guys, I am so relieved. I'm just full of joy. Uzi kujya ahantu ugasanga urahagiye ntutahanye intsinzi, ariko hano dutahanye intsinzi izadufasha kujya mu rindi rushanwa riri mu navuga nko mu mezi abiri mu kwa cyenda, mu mpera z'ukwa cyenda. So ndishimye cyane ko ko birangiye neza, you guys. Bravo, félicitations, babe. Let's get a closer look. Hey, what's good? Big day. I mean, how are we celebrating this victory? Listen, we slept because we were both tired, and now we are going to chill, hang out, dutembereho gatoya. For dinner, ntabwo turi sure if we're gonna eat indoor or outdoor, but knowing us, I think we're gonna eat indoor because
turizi ntabwo dukunda kuba turi ahantu twisanzuye. So but anyways, let's go. Let's go. C'est par le jardin public. Nizere ko icyo gipapuro kiri assez fort ntitubirire hasi bebe. Bwa mbere atwereka ko akorana n'uriya mutipe. Babe, on part? It's time to go back home. We had an amazing time, as you can tell. I mean, it started off very bad. I wasn't sure to be honest. Our apartment was not in a good state, but the owners ended up giving us back, a part of the money that we gave them to rent the apartment, because there was a problem with the apartment. We managed to go eat last night, and we had some wine. It was good. It was a way to celebrate the victory. Anyways, very tired, both of us, but ubungubu turatashye tugere mu rugo. Ejo icyumweru kiratangira, umunsi turi ku cyumweru. Ejo icyumweru kiratangira, bajya ku kazi tugende. It is what it is. Why is ijisho ryanjye racyasinziriye? What's this? Anyways, turizera ko tugira urugendo rwiza dutaha, and naho ubundi kabisa ibintu byagenze neza muri rusange.